Yang Ana sebut sokso tu betul, pekeso ataupun sokso. That is the one that is people can almost rely on. Because for you to lose the money is very easy. Tak percaya you buka some online shopping it's very easy, with few clicks away your money Gone. hilang. Betul. Just like a few clicks away. So I always tell my kids lah, you mau spend duit tak payah belajar punya. You buka iPad, you boleh jumpa cara. Tapi mau save up money to take care of it, I think kita perlukan pelajaran, perlukan pengalaman, Require knowledge, and of course session macam ni berguna lah. Sama-sama kita boleh discuss for people yang dengar, dia boleh take note and learn something, hopefully. Macam tadi kita selalu sebut sakit je. Sebenarnya saya nak tanyalah kan, sebab mungkin saya pun mewakili orang-orang kat luar sana. So bayangkan kalau dah ada KWSP, and then saya nak tanya, KWSP ni dia akan membantu tak orang-orang kat luar sana kalau sekiranya dia hilang kerja atau dia hilang upaya? I think yang itu datang di bawah sokso. Okay. Itu pun insentif by kerajaan juga untuk majikan create sokso. Ataupun another one is called the EIS, Employee Insurance Scheme. Itu lain daripada KWSP. Okay. Tapi yang itu EIS, dia punya caruman is way smaller than KWSP. Yang Ana sebut sokso tu betul, pekeso ataupun sokso. That is the one that is people can almost rely on sekiranya dia tidak ada takaful. Faham. So Dan KWSP, bukan KWSP. KWSP dia boleh keluar bukan umur 55 baru boleh buat keluar ke? Boleh, tapi you boleh garanti umur 55 baru you sakit. That's why lah saya nak tanya kan. Sebab Kita boleh garanti ke sampai bila hidup? Okay, that's why sometimes living too long is an issue. Sometimes issue daripada segi you tak fit ke, you fit ke. But I think to survive without money pun is actually very challenging.